तव्हांखे अंग्रेज़ी त अचे ई थी ऐं सिंधी ॻाल्हाइण जो शौक़ु अथव सो नाउ लेट्स लर्न टू टॉक इन सिंधी इंग्लिश टू सिंधी मेड इज़ी What is the time now? Honey, घणा लगा है? It is 10:30 a.m. now. Honey, सुबह जा 10:30 लगा है. I shall meet you at 1:30. मां तुसां 1:30 बजे मिलंदसि. We shall go out for lunch. असीं मानी खाइण ॿाहिरि हलंदासीं. Very good. ॾाढो सुठो. Let's have lunch at 2:30. असीं मानी 2:30 बजे खाईंदासीं. I have a meeting at 4:15 p.m. मुंहिंजी मीटिंग शाम जो 4:15 बजे आहे. What time will you be free? तूं केॾी महिल वांदो थींदे? I shall be free by 6:45 p.m. मां शाम जो 6:45 बजे वांदो थींदुसि. Okay then, I proceed to my home now. चङो, त मां पंहिंजे घर थो वञां.